ji bername jîngeh silav û rêz temaşevanên hêja. Em îro derketin rêwîtiyekê dirêj. Em hatin çemê Şêxan û ango bi navê Tirkî Xutû deresiya Dêrsimê. Ev der dikeve navera navçeya Plemûr û navenda Dêrsimê. Bername jîngeh li geliyê Qutiyê ango bi navê çemê Şêxan û dest pê dike. Belê niha jî em li ser çetela çemê Şêxan û çemê Xarşîkê ne. Niha li aliyê min ê rastê çemê Şêxan û li aliyê min ê çepê çemê Xarşîkê li vir dibine yek û dikevin ser ava Munzurê. Piştî ava Munzurê diherike dikeve ser çemê Perî û ji wir dikeve ser Muradê di wir zî diherike ewn û Firat tevlî hev dibin. Belê temaşevanên hêja ev der ciyekî bi rastî jî bi êş û eleme ji bo Kurdan. Li vir gelek serborî derbas bûne di salên 1937 û 38 da. Gelek êş, gelek bîranînên bi êş li vê derê hene. Di hişmendiya me de, di hiş û bîra civakê da gelek tiştên neynî li vê derê qewmîne. Em ê dikêliyên pêş da hin behsa van bûyeran jî bikin. Bernameya jîngeh didome. Her berbang ji bo bextewariyê şensekî nû ye. Her dem berêvareke li benda xuyakirina rojavayî heye. Li menzerayê binêrin, nefesekî kûr bigirin û ji bîr nekin ku dunya jîngehekî baş e. Hege hûn nikaribin hil bikişin çiya, hûn ê têra xwe tama menzerayê dernexînin. Weke heyvê jiyan jî ji fazan. Weke qonax pêk tê. Weke rojê bin. Her gavê heman lê ji her berbangê ra nû bin. Ji heyranbûna ezmanan hez bikin. Ezman sekanî û huzûrê dide merov. Bajar xweşikbûna şewqa heyvê xirat dike. Avahî weke xeyalên me dirêj û bilindin. Di nav avahiyan da bi milyonan xeyal hene bi heyvê bilind dibin bi rojê re diçin ava. Di nav xwezayê da em weke heyvê bêtir tiştên li gor dilê xwe dibînin. Di tarîtiyê da dibiriqin, dîwarên me tune ne, tenê aso hene. Dinya neya me ye, em dinyayî ne. Nêzîkbûna bi xwezayê re bêtir me bextewar dike. Kengê we menzereyekî xwezayî dîtin, bizanbin ku jiyan hêjayî wê ye. Menzereyekî xweş, encama têkiliyên me yên bi xwezayê re ne. Temaşevanên hêja niha rêwîtiya me ya li şemê Qutiyê didome nihatim me got ez ênkî destê xwe bişom lê ên kevirê cuda me di navê de dît. Ev kevir xeyt e, xeyt belekî ye. Ev zî rengê qizelî sor e.
و اف جی تشه کی وسا گرتیه وک مانگا بور شو کلام سر مانگا بورو بزنا بلجی هيا لی یا هری بالکش اوه براستی جی یعنی اف از باور کم کبره کی نجرزه مرد دکاره و کبره وقت مزخانه دکی دجی دینه از وسا نشان زی بدم براستی جی بالکش اف کبر از وقت بیرانین و لسر ناوه اکیبا جینگه اوه کبره ناو آوا چم شیخانو آنگو بناوه ترکی کتو درسی از بگرم از ورینم جبو مزخانه خواه بله تماشاوانین هجا وکی ما گوت لعف گلی گلک ایش و بیرانین کردان هنه لسر وان ایش و بیرانینان گلک ستران و هلبست هاتنه نویساندن و قیرین یک جوان ستران جی ستران علی حیدره کرتک سترانه از دخوازم جوارا لور دناوا و اتمسفره دا بخویم براخاچه لیب وسو واخل من دردو واخل من بابو علي حيدر من ليالا رز واخل من درك على راشي واخل من لمني ليلو فانر علي حيدر جنوز فسو بوشي أولي حيدر درك على راشي واخل من لمني 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 لا 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 فانر علي حيدر جنوز فسو بوشي أولي حيدر درك على راشي واخله من لمني 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 دواي لمني 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 ضاي لمني دردو لمني لمن دواي لمن 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 لمني واي 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 تماشاوانین هجا نها ام برو چم شیخان و دیگران لوی دره گلک پرپزک جی دراتنه پرپزک یک جی کلیل کن تایبت دستپیکا بهاریه جوره کی کلیل کن نوروزیه جرا ام پرپزک بجه آن نوروزی هنکی جی رنگی و موره جبر بجی یا سپیو نیراوی ev pırpızeke ya rengi morji kulilka nevroze kulilkek taybete taybet le heremen bejahi heremen çiyayı ciyevek dersimi zede ev derten burasti ciye şanaziye usan basa pırpızeke marıv jüve tamaşevanın hejarabke.
بله تماشاوان هجا ام نها لبن سولاوین زاگینه اف آف جبن چیای زل درته جبن چیای زل درته که سر آوا گلی خارچی که و چم شیخانو وسان بر به درسم ول سر گولا چتو اونو آوا منظور دبنه یک و دهرکن دپری داد که سر مراده براستیجی هیبتیا ارسولاوی مرد ماتمایی دیله دما مرد نظام جغرافی اردنگاریا درسم دیگره یک جی یکی خوشینه کن مرد بینه نه دور اتمسفر دنگ آوی و دنگ من چه قصد دیگی و از وی نزانم لی دنگ کی وسا به هیبت جبه آوی درته وکی کفه وکی سپی وکی برفه آوی کی پاک و پاکش وکی متکلین پیشی دازی پی بحث کرد ام درانا هم آوین و داره بخوینا زاروک کردان هاتنه شوشتن جبر ویجی ev av naha wek paqijî av weke berfê weke cemedê ye û wisan dîtbariya avê jî meru bi rastî jî şanastiye û heybetiya çiyayê zel û ava zagê meru hember xwe matmahî dêle belê temaşevanên hêja wekî me ragan herêma Dêrsimê herêmekî têr herêmekî xweş e stratejîk e ev der ez dixwazim hinkî behsa cî war çiyayê vê derê jî bikim temaşevanên hêja لوی داره چیای پشت من چیای زل هیه دیساد همان دمه دال ملی منی چپه چیای بویر هیه لهمبرجی چیای دزگونو و هر وها تکلدار چیای دزگونو چیای سلبوسی و هر وها حتانی شاخ منظور اف دومه جخوا اف آوا لپشت من درد که آوا زاگیه هر وها آوا خارچی که و آوا چم شیخانو او آف جی جبن چیای ازرگانه آنگو جبن چیای مرجانو و منظور دردن دوی داره دا دهرکن تماشاوان هجا برنامه جنگه لجی وارد باب کلمه بدومه جنگه بدومه نها لسر سولاوا زاگم از اف در آب جبنه چیای زل درته یک چیاین هرما درسمه چیای زله اف آب جبنه چیای زل درته که سر آبا چمه خارشی که و چمه شیخانو دور داد حرکت که سر آبا منظوره و تبلی پریه و فراد و مراد دبه ده حرکت نه براستی دی دکلین پیشیدا من هنکی بس کربون اف درانا جی ایشو علم یجبو کردن لیب راستی جی دما مرو به هیبتی و افاقجی آوه و سپیبون آوه دبینه مرو دزانه که دبیرو باوریا مده دبیرو باوریا جواکا مده افاقجی و تم هبد جبر و جی اف خوشینه کن و داره و اف هیبتیا و داره دوی هر کرده کی به تنفس بکه او ایشن هاتنه جیاندن دوی داره او روزانه پیش روزا مدا جبو ام و خوشینه که خود بپارزن دوی بینه و داره و حسیات سر ما چه ببر برنامه جنگه و کلیب بوس ببوس لآخا کردستان بگره نهاجی وکی مگود ام هاتن چمه شیخانو ریویتیه که دودرش مدا دست بکرن ام ریویتیه خویا لچمه شیخانو بدومینن برنامه جنگه ددومه
بله تماشاوان هجا نها رویتیا میا لچم شیخان و ددومه نها از برپال چیلا بربجیر و داد کردم دما د برپال او ساده مرد دا که بده بالدار به نخو مرو غلیلو ببه لاشه مرو جی بترشه افتر حرف یکی به لاسرانو بارینا برفه لبر جی اوه هیا تماشاوان هجا لبر لبر سولاوا زاگه تیسه کی پجوک هاتیه شکرن خواجهیان درسمی شکرنه و لبر جی وک هنی بوریه جبوی آوه تایبت بکشینن اندره آواهیه وسا شکرن افجی برماهیه مانن وسا لبه داره اشغال لبر اوه دیرگه جریان جی هنه لبر جریان جی هاتیه کشانن yani ev takribat emni karı bejin neyini behasbinin ev bermayı imanın danel var yani keri imancı te peş repkar binu bu saxiyaya ev red şber ya پس کوفیان و غزالان دویم جیوه که پس کوفی و غزال جیه لنگ خوشه کنو بوسا بمشن راستی جی جیه که خطرناکه لی لازمه انتدا بمشن بوسان پشاق داره بگرن گاوی ما بو هم بکبن Ahmet işte ki bu sapkayca böyle. حوجت که اینکه معروف بحث تایبتمندی آوا چم شیرخان رو جیبی که آوا چم شیرخان رو جبن رزه چیاین نافبرا پلموری و ارزنگانه سینور جهت قطینه درته آوا گلک چیاین هاوردوره جی آوین جروبارو کان ده هرکن تبلی چم شیرخان رو دوبه و پشتره چم شیرخان و آوا خارچی که دبن یک وک شاغه کی سر دعاوی امتکار بیشتر دب یک و تبلی آوا منظورت به اجازه ور تایبتمندیه کی آوا چم شیرخانو هیه دروش آسایی دا معروف بیشتر خی آوا چم شیرخانو تبلی منظورت به لی اف دراستی دا آوا منظوره تبلی چم شیرخانو داشت آوا چم شیرخانو هنکی بهتر فتلوک و وک امچان بجیان ترس دزبره پش ردی سر ریا خود بینه هنکی تایبتمندیا آوا چم شیرخانو لگورا یا منظور بهتره و وکی مگود آوا منظوره یعنی تبلی چم شیرخانو دبه دیسان آوا چم دیگلک چیا و جنگه هنداج درباس دبه وکی رزچیان منظور نابره دا کوه بویر کوه زل کوه سلبوس کوه دزگونو همو ev leve heremene dinavan çiyan da şehri bilind çiya zele jixo ev ava şelale me pe baskir ji ev av jibine çiya zelte nahal rukal ji ali mezgre ev hela mezgre de zinari da ji şelale ki pjuk heye
çireki pijûk heye ew jî avalûr jî tevlî çemê Şêrxan û dibe û di herike li navenda Dêrsimê li şûna gola Çeto dibe yek bi ava Mûzirê ra pişt re bi ava Periyê û Miradê tevlî Firadê dibe. Bi rastî jî dema meriv li nav erdnîgariya Kurdistanê digere av be, çiya be, zinar be, dar û ber be, her çi xweşînek hebe meriv bidîne pêş şanaz dibe. Lê rastiyekî jî heye. Li van deran gelek êş hatine kişandin. Divê ev bîr û bawerî bi me re timî hebe. Em li êşê xwezî û li xwezaya xwezî xwedî derbikevin. Axaftina xwezayê û nefêmkirina însan ciyê xemgîniyê ye. Tiştên herî hêsan yên herî xweş in. Di rêya jiyanê da pir kêm kes heyranê manzerayê ne. Bisekinin û li manzerayê binêrin. Dar, kulîl, çûk û tevahiya xwezayê bi kesan dibîhîzin ra diaxivin. Çavên xwe vekin û li ezman binêrin. Ezmanê bi stêrk herdem nîşaneya mezimbûna gerdûnê ye. Jiyan bi qasî ewrekê li ezman wenda bibe, bilez derbas dibe. Dinya, dayîk, jiyan û azadiya me ye. Di her tiştên xwezayî da tiştekê xweşik heye. Pêkateya aştiyê, nûkirina enerjiyê û nûkirina me xweza ye. Menzere aydê kesên ji textîrê fêm bikine. Divê em ji îcatkirina tiştekî netirsin. Tiştê ku di hundirê me de hene, di xwezayê de jî hene. Çimkî em parçeyek ji xwezayê ne. Ji tenêbûnê hes bikin. Lê di nav xwezayê de ne pêkane hûn tenêbin. Dinya bi we re ye. Bi qîmeta vê bizanibin. Yekê ku qet heywanekî xwedî neke, hes neke, hemêz neke, ne layîqê xwezayê ye. Ji însan bêtir, ji xwezayê hes bikin. Bila rihê we, melodiyên xwezayê hîs bikin. Temaşevanên hêja niha rêwîtiya me ya li herêma çemê Şêrxan û Didome niha jî ez hatim ev şûna qerxezên sorik hinkî ez ê li vir hem bêhna xwe bidim û hem jî hinkî behsa vê herêmê ji we re bikim. Wekî destpêkê de jî me balê kişand ser li ser vê erdnîgariyê gelek êş hatine kişandin. Belkî dubare dibe lê sed heyf û mixabin ev rastiyekî ye. Niha zinarên li vir li pişt min xuya dikin bihatana ziman û ji me re biaxiviya di salên 1937 û 38 de li vê derê çi bûye qewmîne û şahidiya çi êş û elemankirinê ev lat û zinarên li pişt min xuya dikin. Bi rastî jî meriv dema tê ev derê dibînê dikeve nav hestiyareyekî kûr û dûr. Bi vê nevê meriv diêşe û ew tiştên naxweş yên qewmîne li ser meriv tesîrekî bêhempa çêdike. Meriv dikeve nav kûrayiya xeyalên biêş. Ew jî bi rastî li ser xwe ez belkî çi qasa dikarim ji temaşevanan ra vê êşê ragihînim nizanim lê ev rastiyekî ye û em bi vê rastiyê jî bizanibin.
بله تماشاوانین هجا رویتیا ما ایرو لهره ما چم شرخانو بون ما هن شافدارین خو و هن بویرن ددمن بوریدا قومینه جوا تماشاوانان را راگهاند بهویا اف ایشو المن لوی اردگاری هاتینا جین بداوی ببن حتی برنامه یکی دن بمینند خیر و خوشی دا بخاطره و